Hello everyone, it's your boy Negi and welcome back to my channel. I hope everybody is doing fine and safe. And I'm back with another music track. The name of the song is Yengjei Nangse. And before starting the video, those who are watching me for the first time from Manipuri, you can subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell. Chate. 3, 2, 1, let's go. Yengjei Nangse. Hey. This song. Nice. Nangi mai thong di, ning TV mai thong ni. Nangi satam di, ning TV satam ni. Lovely voice, man. It's coming. Nangse. Bikut kuding nang tagi saktam akan ba nong lay kaya na timbangam laro ay ginong siwase akan ba bangam laro ay ginong sibase She's very shy, I think. Thamoy sinahangli wahan kaya na famda lona challi paukhum kaya itannata. Her hair is also nice, huh? Thamoy sinahangli wahan kaya na famda lona challi kung kaya itanata machu taret kuning TV ajagi mai thong bungam jabi famlahro inaksira yengjei nangbu imit pena चुप रही यार yengjei nangbu imit pena yengjei nangse bagi pen banai de ngau zai वो तो चुप क्यों रही है यार? Why she's so shy? अरे यार, why?
nangbu pamjaba nangbu ngaujaba nangbu pamjaba aitana oihanbiyo ningtv nanggi shaktamse karamba nongdamgi khuseno ningtv nanggi shaktamse karamba nongdambagi khuseno aigi thamoibu asukwahalliba aigi thamoibu asukwahalliba Yengjei Nangse yengbagi pen banaide Lovely song. Nangse bagi pen banaide ngauze ngauze bikup kuding nang tagisatam bagus. Yang mentah kuman. Jika sure भाई nice and music was abu lubang nice one. So overall काफ़ी अच्छा था यार. फर्स्ट वो समझ नहीं आ रहा था कि स्टार्टिंग में वो उससे बात क्यों नहीं कर रही थी. लाइक शी वॉज हाइडिंग, शी वॉज शाय और समथिंग. तो पता नहीं क्या था, बताना आप लोग. बट ओवरऑल आई एंजॉयड द सॉन्ग. काफ़ी अच्छा था सॉन्ग में जिसने मतलब गाया था, काफ़ी बढ़िया था, मज़ेदार. एंड आप लोगों को रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और आगे बढ़ाना. तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, पीस आउट.